DCC wa Imenti South Mary Mwangi na arĩrĩte kwĩrutanĩria kwa thirikari kũrũa na mĩtugo ĩtagĩrĩire ya mwana wa ũrũi na kinya wendia wa njovi ndegeni watho akĩere mambũrene ja gwĩkĩrwo thũmbĩ kwa mũnini wa Chibo mwerũ wa mĩkũmbũ nĩ DCC ũjũ augĩte nĩ bakũmenya kinya kũrĩ na wendia wa mbogi tatabangi agĩtara mwingĩ kũbateithĩrĩria kĩrĩ kũrũa na into ta bibi mũtugĩkare na ripoti ije. Akiaria kiathone kia kureta munini wa Chibo Purity kagendo kiri subcounty ya Mikumbune. DCC wa Imenti South Mary Mwangi na ugite thirikari no witite na mbere kurwana na ukanda na nchobi ndegeni watho wamwe na mbogita ingi akiuria tongeria ba matura kugwatana akienda bakamethiria buruma turene. Let us finish the illicit brews. Area ambayo iko na bangi, mihadarati, tufanye nini? Tumalize. Tunaendelea na kupigana na mihadarati, tunaendelea kupigana na pombe. Sisi hatutachoka. Tunataka nyinyi muchoke kukunywa. Koroki DCC Mwangi na rombete akari barabari tangu Marandi ne monya kire subcounty ya we kwithira baimenyerete ni untu Marandi jamene jojuri roje na kibaromba beba ne gwitanara komba gutwika kenda bethira bakie baiku Marandi ne jau wasiingie pale mahali ambapo kware inaweza fanya nini? Kuporomoka. Ikiporomoka unapata tumepoteza nini? Tumepoteza maisha pale. So kawaida huwa tunaambia chief ashauriane na kamati ile ya Kware, washauriane ile eneo ambayo ni iko na dangerous curves, tuachane nayo kwanza. Unaachana nayo, mnaingia ile area ambayo iko na nini, ile haina danger, muendelee kutoa mawe pale, alafu wakati mvua itaisha tunarudi kazi kama kawaida. Na muthiene DCC Mwangi na rombete acharibete na mbere ukariana bao mono bari batikeje guchoka skuru kumarutha bari na mau. Tuchunge watu, tuchunge vijana na tuchunge nini, wasichana, tueje na tuare tuwachunge. Sawa? Don't allow your girls to go back to school akiwa amebeba mtoto amebeba mtoto. Usikubali. Kuma Mikumbune gishigo mbunge kia South Imenti ngiripoti ratito Shewero Juma rea kwarietwa ni mutuge kare.